Beka kumdela nje eNazaretha ukulinda. Ulindile lo muzi eNazaretha. Yathembisa ukuthi abaningi bayazi. Isikhathi sakho oshade ngaso walinda lo muzi eNazaretha. Namhlanje uyazi lezulu lesithi. Siyabonga eNazaretha. Sibonga ukulinda. La ikhaya kuyalinda gijima. Alikho ijubane. Mawunejubane uyashayisa. eNazaretha ngibongela umshumayeli wami. Lo baba wala ikhaya umshumayeli wami ngiphethe naye ethempelini mhlawumbe khona izayasho eziphuma leKentani. Lo mshumayeli wala ikhaya umshumayeli wami ngiphethe naye ethempelini. Ngithi umshumayeli uNkulunkulu asemsema eNazaretha amkhumbule. Ngoba izinto zakho uyazigcina uzambisa ngohlelo. Uzambisa ngohlelo. Ngiyathembisa eNazaretha ukuthi kunesonto kulamasonto adlule sasikamba mkhulu sinze futhi. Namhlanje sikamba mncane kunjena futhi. Wena wayenza ngekamba mkhulu noma uvona khala kamba mncane. Wena wenza kamba mkhulu noma waqala kamba mncane nje ngoba phela lapho ubone khona ukuthi hayi kufanele ngenze khona la kamba mncane kamba mkhulu ngithi. Umshumayeli ngesonto amasonto adlule sasikamba mkhulu enza yona lemsebenzi efana nami. Namhlanje ukamba mncane wenza lo msebenzi awenza. Wena Kalebi esontweni ukudla kwama umdala ukudla. Esontweni uyashumayela. Esontweni ufundisa ilemezelo. Esontweni uthi umthandazo sofundisa wena namhlanje kodwa kama umdala ngeni. Uphethe abantu ethempeleni ukushumayela kodwa kama umdala ngeni. Kama umdala ukudla kodwa uphethe abantu ethempeleni. Umshumayeli wami umuntu amphethe ethempeleni maphambuko buyathanda ukuphambukela. Hamba ngohlelo, hamba ngolayini ujaji wesitimela uphezulu. Ujaji wesitimela uphezulu. Hamba nje ngolayini. uNkulunkulu amkhumbule eNazaretha. Amkhumbule shayitheni zakhe, amkhumbule yonke indawo eNazaretha. Siyabonga ke eNazaretha amasenkosini. Sibonga unyazi lezulu eNazaretha. Kuthiwa intshumayela le ekhaya yinhle mawukhuluma ngonyaka. Ungazikhulumi ndasathi sikhulumile zikaMshumayeli manje sesikhulume zonyazi lezulu eNazaretha. Silandela inkinga eNazaretha. Silandela uNkulunkulu, unyazi lezulu uNkulunkulu eNazaretha. Mawusadideka wena usangabamba sawubona ninjani ngisaphila. Unyazi lezulu ungangabazi eNazaretha. Mawusonyazi lezulu ngehlala uhlala. Hlala phansi uzinze usuke esihlalweni uhlala ocansini nabe. Ulinde liyeza nakuwena ungajahi. Ungasho ukuthi lapha kamakhelwane bakha kahle kangaka kanina. Linda. Ungagijimi. Ulinde nakuwena futhi uyeza. Ushemba kanyanyi eNazaretha. Akanyanyi muntu, kanyanyi lutho eNazaretha. Silandela indaba enkulu, silandela uNkulunkulu uqobo lwakhe eNazaretha. Mawulandela ushemba ungagabalazi. Ungathi namhlanje ebusuku emini uyiNazaretha. Ebusuku awulona eNazaretha. Ebusuku emini uyahamba ethempeleni, ntambama uyahamba uyobheka. Isipho esingene kakhulu eNazaretha. eNazaretha axabalazile njengoba mxabalazela ushemba. Ngoba kusasa uzothi ushemba kakunakile kanti wena ushemba ongakunakile. Kuthiwa ngelinye ilanga eNazaretha kunentshumayelo engizonikeza yona ngenyanga. Kuthiwa ngelinye ilanga eNazaretha kwakunenkosazane enkulu iyaziwa eNazaretha. Isabelela kakhulu iyaziwa ishemgidini shokuphi mayingekho eNazaretha akubonakali kahle ukuthi la nkosazana akasibalibana yikho. Kuthiwa kwathe ngelinga eNazaretha yaseyihamba emhlabeni lenkosazana. Yaseyishona. Kuthiwa wahamba ushembe eNazaretha seyishonile intombazane wahamba waye emazulwini thi ushembe wayifuna intombazane wangayithola wayifuna yonke indawo wangayithola eNazaretha. Hawu umuntu wami ekade ngisebenzela kahle kangaka yini ngamboni lana emzini wami. Thi wasephumula ushembe wasema thi wasebona umuzi omuhle wasehamba yakhona eNazaretha emzini wendoda ke eNazaretha awuvela ungene nje uyakhuleka kuthiwa ngeke.
kuthi wasekhuleka uShembe kulomuzi wasekhuleka yaseyivela indoda yakhona yasethi yebo mlimzane wathi ngilahlekelwe la phambili ngifuna umuntu wami ngisacela ukuthi nala eke ngibheke ukuthi akekho wasethi le ndoda hawe Shembe yabona na indlu le eyami abantu abaphakathi ebami abantu abaphakathi besebenzela mina amukho wakho umuntu wathi uShembe ngiyacela ukuthi uthi wasembhedela le ndoda yathingela phakathi uShembe wasengena uShembe wabheka uthi wasemasebheka wayifica inkosazana isengele ebhefrini wasesho kule ndoda wathi nangu umuntu wami yathi le ndoda sowuqalile ke Shembe bambonza abantu bana babesebenzana wathi uShembe wami wasethi uShembe wasethi le ndoda wasethi uSathane waShembe uyafuna ngikukhombisa ukuthi lo muntu ngowami wathi uShembe ngiyafuna ungikhombise kuthiwa yaseyiphuma le ndoda aphumele emnyango kuthiwa yabuya nepike ngayo yabuya nengqumngqumo ezingaka yaseyizithinta eManazaretha kuthiwa yashaya kancane intombazane yakho emhlawumbe iyagunguza ikhanda Nazaretha iyagunguza ikhanda into yakhe yenze emhlabeni kuthiwa wathi uSathane ngokutenileke Shembe buke bani abantu basebenzela mina inkosazane eseyenzithi zikhali insimbi Manazaretha Thosethi uShembe ngiyakuzwa impela Sathane kodwa nami ngisacela ungiphuthuba ukukhombisa nami ukuthi ngowami lo muntu uqabalaza Manazaretha ngaqabalaza ngoShembe ungaqabalaza ngoShembe thiwa wasethi uSathane kulungile yenza Shembe waselanda igubhu Shembe wasezibeka la igubhu waselanda imbomu waselanda konke yaseshaya igenge ngencane thinto mazali yavele yabhena Manazaretha seyizweza sezulwini uqabalazile Shembe wakho Sathane wakho uhalela konke kwasemhlabeni wasungenile emanzini shiya konke mawungene emanzini umnyama njengomandeli nje phuma futhi umnyama uhlala umnyama ungangena emanzini umnyama kudlula insuku ezothusa umpopho uthe uwe so umpopho uthe uwe kodwa bayakwazi abantu ukuthi ufana nomandeli ngomnyama nje intombazane yashabelela aManazaretha yadlula bendawo wathi uShembe ukutshenile ke Sathane ngathi wami lo muntu wathi uSathane kodwa impela indlela ithi mina wasethi uShembe ngazi wena noma uyobani nawo lonhlala wasethi uShembe lo muntu wami Sathane ngingamthola kanjani uma ngifuna ukumthola ngoba ngifuna ukuhamba naye wathi uSathane wathi thina sisebenza ngalokho wathi sisebenza ngobhayisana angazi ke wena uMshumayeli ulethi ubizo umnikelo ubheke phansi angazi ke wena mama umkhokheli mebiza umnikelo ubheka amabele ubuka amabele akho uthame kanjani galena ukhisha umnikelo wakho thi wasehamba uShembe wasethi uShembe Sathane ufuna imali wathi Sathane sisebenza ngalokho wasephuma uShembe wahamba emnyango wathi emebuya uShembe noma singanikela Manazaretha ngandlala ithawula manje uMshumayeli la sinikele sonke sibunyele kodwa ngale nombani nobasket wakhe ungawakho ubasket wogcwala nini njengama unikela ushunga lesathi no-inti uyifake la ushungele songathi imnyama uyifake la uyogcwala nini wakho ubasket thiwa wasehamba uShembe waya laphana kobhaskiti wavula emakhalofini lana kunamathikithi njengasilana nje sonke nombani ngalo nobhaskiti wakhe thiwa ke masehamba uShembe ebhaskiti wentombazane wawuphica ibhaskiti wentombazane uchicima ngize igama lanzini lethu uShembe lethu ubiza umnikelo igcumisane lethu uSathane ufuna kwakhe igcumisane thiwa wasefika uShembe lapho wasewuthi nkampu umnikelo wentombazane aphikelela kuSathane wafathi uSathane uthe ufuna imali naye wathi uSathane thatha umuntu wakho thina sisebenza ngalokho angazi ke wena uthi ukhishwa yini esigodini sosini ngoba unikeli sithi masibikeze umnikelo usole wena wangena emanzini wabuya nengilosi yokusola etempeleni makhulunywa into wena uyasola uMshumayeli mekhuluma into wena uyasola umkhokheli mebekizwe wena uyasola wena wabekela ukusola unengilosi yokusola wena emanzini wabuya nengilosi yokusola uyasola njalo etempeleni imisebenzi wakho nowenza ukusola ukuthi wena usizwa yini ngoba la ekhaya usizwa mina ngithethepeleni mina ngiyangwatshela amakholwa ngithi ngoba siyahluleka ukukholwa kungcono vele siyele mina mhlambe yonke sichaze ukukholwa kwesizwe kholwa kunzima
ukukholwa kunzima mukho futhi ongathi uyakholwa mina ngikholwa ngiyalandela ngaze ngafaka isiphinga ngilandela angikholwa nje ngaze ngafaka isiphinga ngilandela ngakakholwa ngoba ngisabheka ngahamba endleleni ekuyona yona manazana uthi ugogo wami ngelinye ilanga manazana sekushumayela intshumayelo yodwa abakhokheli baningi uthi ugogo wami wehamba nomqali wendlela ozalima uthi yena weleshayela umqali wendlela isigubhu lapha babehamba khona uthi ugogo sasiqhamuke emampondweni siphikelele kwaZulu sihamba noBhombela uthi sathe masifike esiteshini esogibela isitimela uthi sathe masesikhamba siya lapha siyoshaya amathikithi safika lapha emathikithini egcwele wathi uBhombela asingawashayini amathikithi makhosazane asambeni siyogibela mabefika laba abaqhafazayo nize nibalethe kumina nibakhombela ukuthi amathikithi akuningi uthi ugogo sabe sasiyahamba sawohlala lapha sayofuna ukuhlala nekhesa uthi sayiqoqana lapha senikhosazana uthi ugogo sahamba isitimela eManazarete uthi sahamba isitimela sathe phakathi sahamba sathe masifika esiteshini uthi ugogo laba abashaya amathikithi azange basaqhezuka basebegadena ngoBhombela isigebengu esihamba ney'ngane eziningi engekho amathikithi uthi sathe masifika esiteshini uthi ugogo bamxazuna kanti uBhombela bamjijela emnyango bamkhahlela ngenyawo wawothi khala kasahlwe uthi ugogo wathi mebedisha lapho uthi soye sasezulwini sabheka enzansi sabheka phezulu uthi savula ibhulukhu esilayo sakhipha umjiva wayo sawugqoka sathi sontweni esiteshini bayazi abagibeli izitimela khona abahleli ngale abalindele sehlala khona abahleli ngale abalindele silangala khona abahleli ngaba twabawela abantu ukudadwe isitimela lejahela lapha kusodwa khona manazana wayishaya inkonzo lapho uBhombela wayishaya inkonzo lapho thawathemethu yasusa udriver wesitimela sathi isitimela sangasuka manazana wathi uyasusa isitimela sathi sangasuka manazana uBhombela uyanikelisa manazana kwathi sekusuka umakheningi omkhulu ezokheningi isitimela kwasiphala sifile mesithiya kuyasithinta umakheningi wathi umakheningi hayi isitimela sinalutho wathi udriver gibela phezu kwaso masinalutho wathi uyasigibela sangasuka isibonelo sasezulwini kuthiwa lapho sasiyanikelisa sesibusisa amanzi sesibusisa yonke into sesenza yonke into thawafika omunye umakheningi kwasemustori thawasebuza umlungu oyedwa omakheningi wathi laphana khona into oshayiswe isitimela ngigcwala abantu kangaka basebesho laba basukela isitimela ukuthi hayi ushembe lowani usuke ukhishwe la wase efika lapha wamemeza isonto wasonto bathabelungi kanile nifuna kuphela kwindaba ushembe ozabona abantu bezizwe wena usamngalapha zabona abantu ushembe abantu akayipheshana iManazarete yobuye akabuye wasidayisa ngaye ushembe simenza indalo manje simenza indalo somqhuba no-anyanisi notamatisi apha ematafuleni ethi phambili sithi 5 rand shembe siyamdayisa sithi 5 rand shembe 10 rand shembe kuyafika bangebasho 10 rand shembe kuyafika bet 100% shembe bamthatha thina samdayisa 5 rand ngoba ushembe sesimdayisa 5 rand Manazarete la ikhaya Manazarete into yokukholiswa la ikhaya mawakhumbula ukuthi la ikhaya wezanga wethu uzofunani obusenethi ngoba la ikhaya uza ulethwe yinkinga zakho ufika uhlukane nenkinga zakho ukhuluma ezingafuni uziyeke lezo osuke ngazo kini ozivelela kaShembe ube sokhuluma zakaShembe kube zakho uyasileza umalume wakho namaloma wakho uzazonke indaba zakamalume zakaShembe indaba zonke uyazazi wena kukho ongakwazi so ukhohliwe zangakho itheleni indoda njenga uza lana uthi uyacela kuthemba ulungelwe lutho uyacela kuthemba ulungelwe lutho ingane mawuyithuma esitolo uthi ayambi yokuthengela usawoti yambi idlala endleleni yenza uyayishaya wena njengwesiteni ngasile ngelishaya indlela likuyekelani ukushaya wamba unuka abantu uthi thakathika nowelo olasiphini iyaphuma imali mawugethe inambedo ayiphumi qondisa iphini akabona umshumayela uzoshaya iphini manje uzoyibona imali ophuma inamba ushayisa ukumshumayela 4 numbers wena uzoshaya 6 numbers uzophuma ayiphumi siyabonga Manazarete